ena humobro bosome ne da etoso aduonu enan ewonfie aduonu ne aduonu nunu Adum TV ahwefo dwumadi a de bia meka se asante amamre ne amane ye de besom no nye de bia ana behuni se adum ye de akane besom na nei ya bepiem se ne abrabo ahyase esiye ene se ne edumre bia ne mpempenso esiko ene na wieye mpo sen ana osiboni sifa na obi kwa bebusa se abrabo na ahyase de aya na nye den se awieye ene dimachi na abrame ne opanyi kese bi ekotwetwe enkomo afa abrabo mu nsem migiri se meka abrabo mu nsem wafa atweredua wafa open anye bia empanifo se so koto se eye panyi bi etu ne bafwa enam so ni panyi wo finti aya no watie bi anye bia no sebe opanyi de oni hwe no owanu kankan de tu afutu fabi tu kotodwem na dachi bi uduru kwantimfi na emene wa watimi ayi bi asane e de abobra we ye wunua ba akosua tasty chi ahome abrame ne opanyi e kwotwetwe nkomo Adum TV ya damoni adidi ye tie ni ekonua ne mo ya damoni adidi o bo aye oya baby aye bo aye because Adum TV tie say ye fremo tie say ye tie nsem papa apu to hwede nkwasafo ne kire na wo sesan adie na wo wuni hwe Adum TV na ye hwen dia upe biala nsem papa yi news papa yi agro na upe Adum TV. Yedi. Ayo from mama kwaba. Me di mabe piem e Kumase Adum na ye ba Adum a obeka se osipreketi a osi bantima kotia. Udu bantima na eno ane Adum. Na ye bebura Adum a ene medical chim se me ne opanyin kese bi e betwetwe enkomo. Enkomo ne nko achiru behu opanyin koro na behu na brabo na hyase. Baby a edu ye na eden na nka eso jemu. Nenso wentime njemu a okoso ene baby a wabedu migiri se emebuna eba nso ebefe afutu afim opanyi memo akwa baba Adum TV so awie di ebeka ne se yente ne bone na emum yaba ona so dia na se de empanyi ese no aha de boko mu a na ne enu bedi nkomo afa abrabo opanyi me pacho efra se midinde Mike Edu Domfe mi fie din befre me Berima Kofi Domfe Agyaboh Berima Kofi Domfe Agyaboh na ise asantemem de ote Berima na empanyi din pa opanyi wada ma wanya bo edin yama ye yidie edi ade ana wo ye na mpokwa ye ka se Berima Kofi Domfe Agyaboh one wan medase medical chia ya hwefo nyina awomo Adum TV so you me 61 years ago na minchi kakra me free atwema mamase ya ka atwema mamase a udru a Great Junction I na New Mission Academy wona onse kwa na PMU no ba ko do konsema ufa left one na edo esane efra mikromu no kuma se pe hona me free nyame ncha de me maame odi akonwa wo ho as oba hema oba panyi close to 50 years nti hona me free ya wo me Ashtown metimi a chair Ashtown wo free between Menchia and St. Anne's abrosan me begini betu ye na first abrosan a yesi no Ashtown me na fie no hone wo me wo anteta ma ho Ashtown wase ho ene yetete mu asafo tete masafo kakra na chi itubetna TUC estate me fancy share so na Mr. T school ewo Queen Elizabeth Day Nursery free honum na me ba instrumental primary school me free onyame ncha de na me ko school pokore was because was and I just say the only school in Ghana, the best school that you can think of. Hona me call 1976 na me ko PMO hono je didi mo na edme ko wie wa abuchi na abuchi satana me fansa na mo be me ko na mo be 23 years yeah ko school kakra we are the party so and they say abuchi there we say o ma me no wa pani on ti wa na o say o manage e bo mu kakra we school year adwuma kakra na da bia na mani wo minchi na me hu ni say
70 a ma wofo de ma me ni madofo ebusuafo ni ma behu se sebe ni nyina na abrochi ye kwa ebia yedi ne bantem ananse lack ewo hono obu a oye nyina na ni hwe na chi se obesa ba na chi na ebia dwumedie bi wo ananse ya no ba be nti after a couple of years I decided say meet na ho nyame sebe me ko ho pa we am ni nyame adma next week wa me ko me ta ko ho no but meet me afa ne say enye ba bia me pese me bo me bra na say who ko anim no be pese obeye ti after about 20 years na me am decided say there be my break I say me ba me krom na there obibi o say me be bia ma ba be na me ncha there between the times no we share oba papa sebe o team me dream na say from a chassis near you now chichi mo tibia say ti adwuma na me ye no stop point one na am say there be meka it ho bom ni aye adwuma na me no so as a matter of fact after a couple of years no be realize say adwuma ye na etumpon na dia ba be wi hai ti in a nutshell no make me can say abraboni uguso ayebo yemonwe de but baby ababedu no na nukure ni nyame anim ne baby air konso no eye mpuntu nko a na edeba na at times me nuanom ne mebusu afọ wa buchi o me say how did you make it? And of course they knew say me too say na nye say kushibrebi na me I was doing very good jobs, gainful employment by but still na many a woman she said open say your fro prince and I say we millionaire wa buchi kra hana babe enjoy life no tina many wa haba. Okay. Open say behind every successful man there is a woman. Any woman be a keke forceful woman. I want to determination or focus. I will beat me. Now, we say now we decline a year, maybe. And Sakura na, we say wife be cabo. Na year, you may be. If I was you buy. Na me wo, me construction kaka. Okay. Na me wo machines we be ka say, then we be ka say na, for a high be kwa di eganam say. Na nyame yankasa na me. But me there so be about before excavator ko ha before we akoye. The kodua asase some the way say we need dey koye. And the shame be who say enuma na dodo na dey in fact mama office be pray chief for na my enjoying has say na say there be. Enye meduma no enye botaye ismeni so say me ba be boa me apagya kuro no but na say be bono be say na say bibi nti na enye meyi akopem say chire no me am realize say e bre no so do so oti hanmani afro we are say no dim kan wo tuka na dia fa na nwura mu dane ade na ano yemete ti me brown dey company na up na kakra me nya free mu na me reinvest I na no be full spa. Okay. Naturally say satama na excavators no but aya na nipa bebre e de ba e ma wanga so ni kosua wo witness bi ne galamsey. Not necessarily. Sabi, nena me fan say, see a brown poor. Same Kofi nso will be. Yeah. And you be answer the person ordinary be sa edwuma. Okay. Na basically na construction work na a womb because na makonta so ni other machinery and as equipment ni ye other inhumani are not necessarily galamsey yeah many answer that nyoda na utu kwan ukodru akwantum sei na nesiti efise maami ni ho papa ni ho because yesu betu kwan na so woni obi awa akwantum a enko beko akospress obebre obeko akoda bonten wo de net say fortunately na me elder brother we free mu kakra nyame fa ne kransie na ono wo honti ono ma me da offer ne say look na bedru ha me go school we be yese nti me pese we ba I was quite young 23 years okay and I'm so why not me wo aye so time ma start IPS but me jai
na me go follow you know with the hope say na at that young age you know me nko boni bi anase me ko yi ti me madwen say me ko school na bi na me ko tina Germany for over 20 years. Wow, cool. Tina sa broken gam tina Hanover. Any part of Germany baby anywhere I mean. In fact any part of Europe baby anywhere I mean. Na obi a watina ho de bia bebrebe hu no ebenim me. Na modern born nti at that age of me fan say within me from about 13 years now I had a German passport. Bisine. De kura me a me de do me te ha. Eno kura na ya na yam go phone one. Ya na nye very easy. What you answer you want German? No. Me nye ma me ni e bi am address bi any. Oh okay. Almost system ni quite different. Me try me bi am na me te ha. But my passport me ko akra no ko your passport for. It's unknown to the people. Only say possible. And also be obi ani kakra because be okay be obi so efi amanoni aba wo man oba we be onu so twan bi passport you kra na wonim de on fanye mpo wonim immigration say ebe Germany kro bi a obi a watena ho na watena any part of Europe onim say life near different. Say hana wotia wa dress bibia eya yenim way on say ebia UK and I say be US and I say other countries. Germany more system near very simple pa. Okay. They were well disciplined nation. Inti ubi bia de dan eye. Inti time me kura me emergency me nan fofo a nem ni bi adwuma say na be da hen sa. So be ko na nam say there be. E address baby our address da no. Which here police odika oji wo first name. Oboa na you address aba. So and then I me fan say bia here person can be experience bia into 2 years no. And that is how it works over there. Inti me decided say no, my dress everything me try bia. Me decided say me try bia mu na ma ba betena me krom evi say dem pen force say on search e be ye o de it say won say nti kokokokoko a eden ababa fie ana akwasi bro ni wo wo ntale a wuntimi hye nkyere no du tototo ye wa ya ana baba sha kire sabe pepe nti emra obehu maame no na satam so na enu abrabon so te say me obi a me plan e nyina no the me relocate and finally no every year be able to come back twice in a year so number some best steady system no any identity one when you na hopa na those days we do home be you know near my fatemu amwo yeah so tina me well focused na like I said nyamencha de ono so na kwantu ano so tutu ne identity no ye kan ya dwan bom na ya pese baby bi no na ye quite simple na I say u dream no kra the same dream exactly nti se nyankopon acha mo man dodo say e kan nyina bom a 7 6 wa buchi ba ko na ma ko pe no ai homburger ono ye ngasa gana e kan homburger wa renti on there ono obetu kwa na bi o ko ni holidays I say homburger what if you mo ba beto no ye burger bi esi ni so homburger nti enkura 7 ebe e wa brabo ni say na ni sitie aware adwuma enkwara management net say well I'm say you so no near so near steady papa no oh okay the way I know musi bring here together me fan say me nuanom near ino near 9 oh okay so na me papa then ebi mpo anemu ode ma no bo manage ya hwe yi na de wo abeko school beko ne ade pija yi na ma na me show me nuanom bi positions o mo adru ne ade be yo mama so ni nyina ye entity pa ya wofo de tete na ni nyina echi no na so de obetimi na so de aye de so de ahwe wo ba me ecosystem 1 years me ba panyi 36 and I won't say 61 15 years ba panyi 36 years wow and mo did so ni ade je say you umma foundation only foundation ni ya dia kan no mo aye dey
so no more ashe. I think life has been very, very cool. And me sure say out of Unkodano, but I could bit me I say, yeah, I'm bringing it up here. Me well disciplined and me making sure say, Nisa Michro, the also, Oman Kodana, and said, almost a lot out of that. Okay. That's I need to say with you. Oh, dear, me kaka sem papa dear, on bit me the example, and as in papa no. Me apa ni nua no me ofa no ne ade. Me apa me so no udin some money kakra the same thing na e ka che. We dey trend that ba na be hu. Onnu pack ne ka kra, I started complain na oduro wo a odin some money no oti osi anu asan hu no ko. Na zo wa kan wa feli o. On kan hwe. But otibua ani wudi obedi. No one kasa what na kasa ade am ye de. Eno anu me bio. The same thing. Na sebe nye me manko but omo be me wo fa asefo ne ade nyina sa na me dey bo fa mane. Yes, like me mane nye gidigidi bia in a very nice simple way na bibi o ha na ade ne resolve no am ye hwese nkoda no so apeke say ina dachi no anom so behwe omo manye gidigidi na mebo na mabo ne david yes ani ade tete nkoda na se ya kase abraboma ya se to da bia esa ahwede no otede otiyaw ne bedu ba bi kwa na edu poso wo sane a ensane wo de na hefa pa na hu ni se na ye tight na so still fair say abrabona ye kan menye se aye ahwede po no nye ba bia na owe a ede be bo kwa kodu ne nkon onyi ni se ebia sugar mpo ewo now I've always had one policy, and that policy is so face problem way and ne. Ebia phone ni krami. Ope say oye ubenya na nka cover here white. Inti wo pay me is be abet me change na mana white ne ma. I'm talking about problem. Who face problem no. Enwa solution baby a. Who for so we another problem will arise. That has been my policy. And na me dey bomb bra. The life na nga say nye straight that you meet ne maybe obstacles be halfway near there you find a way nyankopon ada Roma bo ho mpa ne say ye adwuma na aye anya adwuma wo ho abon na situation no na ede na ekwa you just carry on with your life na o kan se na wanuafo 9 sa anuafo 9 no se na o ka so papa ede odo ene nkabom atete mu no na edru maybe a papa on take sizes me before my mum example. Okay. I had a brother me the kan kan so we free mu kakra na enyuafo na aka na ne yin se me ma me e pa na sem che yin na he was such a nice wonderful brother, very nice guy. No be any or mo yenta for oba no wa osisia asemba ne e kan oba no credit can say oh so e dey o do banti no oba kama of course makura no em so bit me anya bisa but me try say me na go that you say ba ko mo say bia so do we chain we na say I mean bit me be but in all of these now so try na umomu ina who say ba umunde na wo chocho mucho not necessarily say bianca 7 with mu say bibi kobone na ka chire no wo de twa so me so ba fia wo de twa so ba fia bibia wo ba fia and so but say who show particular do be ama others na who say any day me try say the me just say ahwefo bibria yeah sabi awofo ewu mu ne you for bebre and will side with me say necessarily no untimi nyiwen ma say ma me ndo kobo in chain tuntum no because of we try so be show do am mu na am say kan no na e bi na bibisa ho ne de asesa kakra yeah okay na satama na ukosku na ya branten challenges be school mu challenges bia Ghana na Sabuchi. Ghana ha. Oh, that's our time there. We had the best of our lives. Okay. We were boarding school, the best school, Pukware. Now,
you say go school no go suade and come out as the best. So unfortunately nyina na you say trainer you dey go suade no until you manage or do the best that you can and be among the best. The same me collaboration, so the same thing. So the situation unya no smooth sailing. Na e be a chia kakra, ne be a faha, ne be say hani ade. I think that is how life is supposed to be. The be a me kura me tufua. Na say na me ne sofu be din komo me catch and say. Sofu no mum na ka the problems I will go through. Now say sofu. That's a Bible now reading. Bible nature shows so be a popular Bible movie or pass it through. And sorry. See, I didn't know when you are brave. And I think that is how life is. Your family say what it team wako waba say nyanko pardon waba Ghana wabe settle. See you company base. My C Company Limited. Maxi. My C Company Limited. Look at you. Say the main office nangasa wo if you maybe meeting. But maybe you want to do so. Mean chichi for now uba edum ha ubon say ewo shops or ni nyina ye mu adwuma na se de eye adwuma kwala ba bi o ani na de eye adwuma nti yeguso nti ebi obi hwe me wote maxi kwa de no moye maxi tontale woton papa woton de my see na nkasa still that construction aspect na me start okay but this other joint basically oban so kitchen ware bibia wo kitchen a so bibia benya bi shop do and that is the basic one but with the construction and other in there done a baby I know so adwuma. Okay nti ahwefo say osha mene openya bonkoma me ewura bonim ode ba say ya beduru baby a ono ankasa o manage n'adwuma na baby a me de bebre ni say utu anamo na wo oba paka wachi a de woye bia no ekowani na emprempren bibi biem wo tim say eba se faka adwuma no ho anase bia sese kwa no me pese me move ma me na me nyina ye nko akwantum bibi sa biem ewo wani so ana ewo tim ewo mse se wa befie by esesan bibi timi asi so sa betu kwan hello dear so os me sa ko na buchi menya sure say watna hwa abohobra no wabaha sisi wabe ye adwuma na ekoso wape caretakers monde da no mene maame sisi ye kwotena abonkokora ene mlewa eno kwa de nukure ni at this age no mpo sa afina ka me be ko mpo aka me advice se be minu ye bia wo hwe ya na so wotie sa obi eni musa brocha babo na nye very easy so we ye quite young ebia student age na nukure ni enne na opeso kwa that is how our advise you bia okọ ko suade kakra wo wia wo de agina so abo bra ba se sebi obi peja ne mu a o se meko no okọ keke o di be 50 something years di adwuma kwa na big go so ti enumum de me advice equally no me pese me tukwan o ti abrochire wo hu ne sa no kweni wo ba ha na be hu sa ti abrofi sebi o mu travel and see ya na o mu ka ni ade sa na kwakwe enami tukwan a do me jere chini ya na me yakakra but me self feel say come on you need a vacation be ko refresh your mind ko refresh where you ni ade na sabra ubeba na bi wanya broader ideas a bit me dey abo bra but say me sa akwatena ho bio no de enutum kra ene ye nyina ye wo man mu wo ho abeti an so obi say Ghana den titu ye youth no Ghana den ebi fa nsuo so ebi fa desert so
ebi kura de ono ankasa tenase boabo ne sika na connection man so atwene di a wo nyina hu ni say abroche heaven a free land a ukoya benya greener passage sesi na just wa make say na bisi aka treo menu back me can say kaneno na ebia na etisa but enemu mu de sebe mehia nipa bebre nso aba me nchen pacho yes watena hada ebia mbesa mekwa ha obetumi am mafutu obi me ka kire omo no kweni nyame enim ni 30-40 years ago no na obi pese otu kwan a di ofra brochia na so ofra kwantu maba na omo nka no kweni bebre omo potwe me hu se hode yes no mo nchire mu sese ni se na okọ na okopi mu na hu se say anya that small sailing say also pass it through eneme bi answer that is why I'm can say nipa no ene woko no onye school kwan no woko they are fine but e bia na ni insecure adwuma kakra bi mo ha wo yo na bia na okay bia aboabo ano na waton no odeko obeko no na sebe bi odi ni tibeto kra na no kure ni sa na de ubusam ya me advice e bia no kure na meka no be ni pako ya but and therefore no reason na my advice would be say wom say bi enko ye kura na chenche na twakwan we be ka say so de okọ wako hu ani so ade nti obi ka so okọ aka so ompene but e bia kakra okura wona ode ye adwuma no ene okọ abra be brands and when ya says kana ne kura wo ha no mpo ekura no bi take umre kakra ni nyina en tonche no okọ a sebe na broche wona na hokwa unkura krata talking about residence permit and I say yeah untimi nkotne musika sa keke afo bu o bejiga akọ waje yi dia call right o time na yi ni be wu no hu say afi no face realities no afi wo ti say ambulance ko etwa ka say police obecho me advice obi necessarily say chance aba ebi akọ no kweni say school na dey kwa I will advise you and there men fan tonchen and I say bia yesisi wachi bia and then your second third fourth generation of ebia Ghanaians or hono ebia ona na bi na wo be fa ma me ko ma me ho ne ade na okona onko brebebrea I think say no be boa yeah my say bia wo boaboa no wo ton ne ma bi wa ha na ekoye ma ode nka be ya snas ne di upa and so on for so when did you farm ho kakra number pay a good farmer okay so invest kakra wo mana nukreni me try but me jai ale me jai some abandon but e bia da chi bia me say sabe kuya no okay ene menje wo bebre mo so me gidi say emabunu bebre ehwe ana mame fo bebre ehwe obi so wa kwantum said the woka enkratasem eni sene obesi akono obi mpokura no wato no huprumo ntimi mpie we say yeto ye ni hwa America say dey Donald Trump ye ya fa nkofo be omso asem be ane nkrahye Bernard be ma wo anafutu buchi ho asem ne no kwani o kan ya na ne kan enso ye be kan sanity oh say me techu kwan kakra na sabe me true tisa America ekwan ya na minua no ma wo ho me mates wo ho me number 4 no obia be pese ko be host me woni fie ya na no kwani e me fekeke ahwa yes but that is and I say these are people are sabe umudi kan kwa bochie no nema ekoyie ma talking about musuku ku mu modwuma yemu ni ade nti obia tete ne so ne de kama especially in the US nti hono de nukwani chance bi hono obi kwa me stop no in any way especially you're quite young ko me mates America no mo ye young no mo ko e no mo timi 23 years yes so mo timi achieve omo aims no but there are other countries last about 8 months or so ago me ko Canada me am kushia boys bi na me ni mo do how you know bebre a tone and as is kaka kan ko mo di business o mo di ye na mo de tu kwai no kreni ko hu
ba ko na mienu bi omunkomodi na yese baabi omu beda kwa na dem abrabona fem ne sen but onya akodu onya akra ti enim se efe fon so twan age sa ti enim se di obi nso ko ya eye ma no sa na re enya kra so ye dey o se obum na ohwe bi asetena mu ne ade a nokwani na asefem kakra eno ho afutuo na medi kan se nye sebe obusuani bi anase school bi na ade ko a wo kwa o residence no ye assured baby o hono ma especially Canada no mo tete obani jikro no mo tete very very good places bia manager to ne dan ye na adwuma ne ade but so woko na woko pie mu na woni nkrata no ne ade no kwani omo ma to dan no because it is adum na nke bia sa so ha you realize a wordum no ne body ba eti kwa ehia hodwo e sokoban ni nachi no na eba form kakra ti bia okrom ni anaso onu ebi okoto ne dan bia baby onyae no me abuchi nhyehyɛ yo bibo benya ebe fa se be enye adum na etrede adum so na commercial center opa adwuma na se ya benya trade ho na wakwakonya no on the obi obetumi ajo all right but how do you find your way to town car hode say nye public transporter ubeda nya means munya adwuma kra ubeda we ni all are there in anokwani odwene ho a ya na ma ne ye den kakra say obi be pagya ne mu asade ni o say you know me kwa bucha na say one to two onima ya me kase mo obi anko kodi obeko but ebuchi na nkasa so yedi ni chire so to two onima no me kisho say me kwa ha na me koso yi a ha na me da aboa me sales sorry me bank me relations manager one of the banks we am say na mama na wo wi anu nyina yo se baby me nkonko yehwe bese metena so ni wi anu ma me ni mo obia te kama bia ne family are settled down but what you come say baby me nkonko yehwe me so bese metena na sebe me mfa we mfa mu kakra teacher for pa sebe se ye ka ska for pa o ko mo ye yo mu di kan kwa bochi no omo find your way back no they are doing very well. I know mu do abuchi for no kwa so omo e wo so sana life ntie so unya ne se de kwa na hana ene yes na aya na yewo asemye kase na mo se ho nyede enso mo ba ya eni na wotwe na nipa na eko ofra broche o mo se mo ba fia mo de yetumu fo mo ntie no mo bia mo de mo nwunu mo ho wanya bibi na o metu fo a o ba ya uni ma de chile me ufu abroche na wo ba Ghana nye Ghana na wo ba na hia wo ticket na wo twa no o return no hia wo chen Ghana na wo ba se wadwuma wo ye no e bia time da so enti se ha wonya wo ho in a year no e bia wo vacation na say holidays a wo nyina e bia maximum 4 weeks so enti wo ba na nyina no wo pentem dada ntina mdi kaka se wo ticket na wo twa no return ni hia wo chen the other aba ti wo ba na is pressure e wo so sa gidigidi ne ade e bi kura kwa yenkra eno aya na ede a o meba beti play na reform ana uhu o ma no obusa o be fi awon kra o kon so awon kra ya na enu ye nim se o meba beti play na reform o so kra de ne be si o se ya na nya bibia titu bi wa ya na sa no pe na bravo men kra o me ba men kra ene yemfa afutu nsoma afoforo ene mabuna ye ba sen ana sese mabuna ye ba no adwuma sema kasa sen na yese Ghana ha mabunu bebre adwan akonto nkwa na atukwan yi nze se ye mai bi wole ba no Qatar Kuwait chese Iraq nkuku basa afutu be na me mama you know but who say it's just unfortunate say Ghana Haiti as an example no private sector no na ye adwuma na say kwa economy no aban adwuma no ye kakra bi nti as a result na aban nhyɛ da mfa nipa bekese wo hwɛ a ennemu yi sei no adesua no kɔsoro pa obi ebo modern especially free education ba obi ebo modern so obey na adwuma nti so obi ekɔ school na sa aban no wie
now we create employment opportunities ama students now move out now, it becomes a problem. Then it goes back to the private sector now. Me fan say do na trading, you know. To one here, my crab say now how one could square go there. Kofi fitted maybe. Then no finally never born. Of course, and no so na boy. O share sabi Maya. Still working. Yes. So mo kro mo nsa no adwuma no de wo ye trade de opomade ne ade so kane no ka. Obi afani me nimu nkofo a mo tia bohye a mo bekwa bohye no na mo pomade kama pa. Odura no ojai. Oh. Enso bana fo ho bebre a mo pomade ma nyeska kesi o. Odura no ojai no kopɛ ɛhɔ no abaye adwuma aye. Awon so yeso anko sko nya abaye adwuma bi. So nti no kure ni mabunu ne de unse me kasa mu nyina me se adesua sa nti so wan fa anye school ko na wan miewani na kasa wawie open adwuma no kure ni adwuma bi ani ho and it will sound very very unwell say ebia wakwa do stage bi na wagyae na sebe omo anya kwa anko bi no kakra adwuma kakra ho na no mo bapre ti me de mamunu no de bia me kan say obi amie nani say o parent no pa ba say uko school want me ntua go ahead and when ma o de be sua no and na de be ko ani nti de bia de be kan we mid last a year the last year group years omo be wie no and no more first year university no that's a 204 batch 2024 batch yeah na pokora say we year every year be end of the academic year no yeah ayi kakra emo church omo ne maybe and I told them say that is why in any part of this world uko university bia there is an entrance, there is a symbol how the building me fa ke university example and as me for pokora ya example oh yes say dwane esu kama na ya de na uwremu a it is expected say upie baka uba be nipa the same thing as K University I say dwano uwremu a upie baka so be nipa tichu so be nipa papa a o de ba be bon obra na ebia so obusua ene omai. That is how life is supposed to be. See ye ko memunu ya sebe bia tiada bu a wanhyeda nko school ebia ne dia opeso ye ne ade ne die be me ya ne sebe the other drugs India go na bro emwa me hu obi a wa yes na awi a obe say ene de ma nipa chichu never. Yes. So I think say busuafo betimi na your sentence bi ho betimi akọ rehab ni ade a o say yetimi miem yanin ne sa ankofo sa ne yetimi bo omo na nema we mu no mo mutimi free mo cause classmate or aspire to be a medical doctor as a good lawyer now obishia now dey say be wanu nyina atwa ehuru na ode na ma enyefe ti efutu a me nso me de bema bi no say chance also go school ko ene with free a yine there udi 30 years kwa say kufu ado start here for ma me panimu bi a ko share ko bi udi e ko na nunko ano sebe bebie wakwan bi ama ha Berima me da wase eba Edum TV so Edum TV ha ani edu bisi mame so me da wase pa me free di Edum TV e chinyele na me depa se ene me nua ketua me bampo ni sa na mama me akonya nti se yenye pense mu kakra me so me da wase bebre me ye sure say ye futu na ne yetutu ye hofo I don't think say me can bibia itia obi na ye tutu ye hofo me can bibia obi a ofa ncheme otherwise no abaka kre wo mu no ye nyina yemfa ne de yemfa emoye bra na ni se mre ese mu no se sa nkomo ebedi etupete na amanfo ti bi no mo ye ya mo amasa ba hwehwe me se
Yes, I'm rough for another intake. Made a massive breed, Yamisha. Yamisha. Mojuma Moya so and Kosopa. Amen. I have 4. Mijidi se samre de utifie wabo trinkwa se de mebo mi de nko wae wo boni nyina so na wo de pen no enu paper no uyi ni maako tworo eto honom efi se debi se wani efi ho so na afa paper na wo be ka se berima e ka sem bi sa sem se me fa e be boa me ana wonua ba akosia tasty me ne berima nkomo no ye di besi. Yeah, do TV ya da money adidi ye tie ni ekonu mo ya da money adidi o bo aye oya baby aye bo aye because I do TV tie say ye frem o tie say ye tie nsem papa e pu to hwede nkwasafo ne kire na wo sesan e die na wo wuni hwe adu TV e na ye hwen de upe biala nsem papa yi news papa yi agro na upe Doom TV. Yeah, you do.